Nginibitile la cause lo mfati lo akangihloniphi. Nendoda futhi akayihloniphi. Nebantu abami uyabathuma nje sinoma uyabathuka nekubathuka futhi. Abantwana ngizobathuma ngeke ngithi ngifune shop ngiye shop ukuchisa ilanga. Why ubatla ditsebe tsa bana di dikalokalo? Why mina ngingazali? Yimi isilima kulomuzi. Cause nawe uyayazi ukuthi labantwana uthe nawe uyasola ukuthi akuswabala. Uzobona ke iveza ndlebe maselina 18 years liphuma lofuna ubaba walo. Heban. Awumazi lo. Dumela maboko ga ikirolo mogelesegele via it's your girl Dineo Kara and this is Josie Bioscope Maiska Tfanda Remo. As you can see gore ke dutse le bagolo go sira se fanda re tshwere taba engwe e straight. But before I get into it ke kopa gore mme a re tlhalosetse gore why a re kwaletse mama wa re mfela Ninjani? nna nya phela kopa re jwetse gore ko ena mang and why o re kwaletse mama Mam Ngubane. mam kubani Umfazi wokuqala baba. umfazi wokuqala why o re ngwaletse mushomo mama Umfati lo fikile uhlukubeta abantu abami and then nama kangibone ethi ngiyini ngani ngikhanzile endodzeni yami. okay pitso lo ke mang papa Ke nna Ntate Ngubane. Eyam. le wena wa motseba ke mme wa hao ona Ke mme wa kontlong. Eya. ena ona ke mme wa bobedi ona Ke mosadi wa ka bobedi. Ke basadi ba ka ba leso. all right wena mme ka fa ke mang Mam Ngubane umfazi wokugcina mina. umfazi wokucina yebo all right ke a lebogela gore bolum mametse re khamo re khona o bua ke re bagolo thank you kopa re jwetse hantle hantle gore why o re biliditse mo mama Nginibitile la cause lo mfati lo akangihloniphi. Nendoda futhi akayihloniphi. Nebantu abami uyabathuma nje sinoma uyabathuka nekubathuka futhi. mama Athi amaveza ndlebe akuseyaba indoda labantwana. okay wena papa wa itseba ka taba e gore mme wa hao mosadi wa bo boithu o busy o roga bana ba gago Hantle mmeno e hleka ha hlomphe hantle cause ona lo ibitsa ntwe. Empa bothata bo banteng ha ke re nna le ena re be le ngwana. Ke motho e leng hore o ya kwale kwa hore ke motho a preventang hore ha ke tsebe hantle. ene taba ha o lwela gore ha batla go na le ngwana Ha ba tlo ba le ngwana mara mmeno ena re na le bana. O ba bitsa ka mavesa ndlebe mo ntlong. lona le bana ba ba ka ile mme ona Re na le bana ba ithu. le dula ka ntlong ka ofela lotlhe mo ntlong e one O na le room ya hae mme le mme o dula ka tlong. ka jarteng e one Eya mme. so bana ba mo tjhakela le ene ka mo wa ja bana Ha re pheya ka ntlong e le nngwe jwalo ka family ke basadi ba ka ba le babedi. Eya ntane. so mme kopa go botsisa why wena ngathi awuthandi abantwana the way ngibakhuluma ngakhona ngathi wena awubathandi nje abantwana Unabo mos abantwana. Umfazi omdala unabantwana. So abantwana bethu sonke so i3. Abantwana ngizobathuma ngeke ngithi ngifune shop ngiye shop ukuchisa ilanga. why o batla ditsebe tsa bana di dikalokalo a ke re bare I'm not saying gore o tlamile o bele bana mo lenyalong Akusabakhe why mina ngingazali. Why- Ngingazali. why o sa zala ke re o tlamile o itlhole gore wa o Nami zale indoda yami lena bekumele nami ifika lokhu like ndizale. a wena o icheckile maybe gore ha o zale Lo uyazaza kalala endlini lo. no taba ya mme o ke gore wena o bitsa bana mabitso Vele why o bitsa bana mabitso mme? ayingobakhe swabala. a ke re bana wa re ke ba hao no yana Kusabakhe. angithuta abantwana bakho Kusabakhe. so wena papa wena o etsa jwang lo ntse lo etsa jwang nako e yotlhe Yangimhlolo lo. Cause abantwana bendoda laba. Why ningenza ama paternity test ke makuthi awukholwa lokho? Angifuni umzimba wami osilona ngenza into engayifuni umzimba. mara why o batla o blame ntate because o na le bana already maybe o na le bothata mo a ke batla Akuna buthata next uyayazi start ingxaki yakhe but uyazala una checka mna masicheke sonke apha. What if Sendele bagcole DNA. Ubabonile? What if bagcole toilet? iketle pesa Mina besa wait a pele bonisa. le try papa go ba go botsisane wena tlela try ya DNA go ba re tlhoni papa ke re mo a ke re bomme ngicela nguthi uhlale phansi sisi Ngicela ningandlingi. ngicela nguthi uhlale phansi papa wena as ntate wena untu isolva jang atlela try go etsa DNA maybe No ye mo go tlhompang ka teng ha re tshwantse re lokise ditaba jalo ka family re tsamaya re lo etsa DNA e sa re bana ba mme a se waka o vela be so ka mo go mmonang ka teng mono o vela lwane atle wa di etsa di DNA cause che ha re so ka re di etsa nna ntwe ke ne ke ikopa hore na re checka ne nna le yena hore na bana ke ba kana Abantwana ayingoba lapha. Abantwana ndiyabaza indoda yami ndiyayazi indoda yami. Ngiyayazi indoda yami ngithi nami. Uyitestile wayibona ukuthi Ngiyayazi indoda yami. uyitestile na? Abantwana bengizobabona ukuthi laba abantwana bendoda yami. wena mama why cause akere ga le chatile okay ke ngwana monyana and I've never been married akere le chatile ge lo le triso le one akere
why usa mo satisfy cause ke mosadi wa hao lo hey wena why indoda izothatha mina ke ukhona Satisfy ukuthi amadoda awaneli vele awaneli amadoda awaneli akuzali kanjani kunabantu kira o mo satisfy ka o create di DNA mama azali lo unamanga hamba niyenze ke DNA test makuthi anikholwa ukuthi abantwana ke umzimba wami lo angifuni ukwenza DNA angifuni next ngithi labantwana akusaba la ubaba nawe uyazi lona sinoyikhuluma mos okay papa yaleyo ke nayo asikhulumi Ikuphi? ngalo mina baba papa okay okay arethi so nawe uyasola ukuthi akusabakho arethi so papa manje ujikela mina la yimislima kulomuzi cause nawe uyazi ukuthi labantwana uthe nawe uyasola ukuthi akuswaba la manje yini yona le yini wena usithole sihlele si right nobaba usithole sihlele papa wena utla mpini papa wena sifiso sa gago ke eng gore o kgone go solve this thing wa bona hantle nna ke batla gore ge docteng ho check-wa bana ba ka gore ke ba ka and then le ena a mfe ngwana ore le ene a icheck le ena a icheck ife o tlamile le wena o icheck never ubaneng o sa batla o check ubaneng o sa batla o check ubaneng o sa batla o check nawe ha ke go itse ba sebaka wena o hlwa ke mo mfa ngwana o hlwa ke mo mfa ngwana ha ke gore ba sebaka sisizolo ukuthi uyasola ukuthi labantwana akusabalana naye uyaconfuseka Marulena amaveza ndlebe why wena o batla go abuse bana even though Mawuthi o mo bitsa amaveza ndlebe mo yiwo mos owabani lo mntwana umthumayo wazala bakuthume bona ke ngaso sonke isikhathi uzala abantwana bakho indoda yakho uyayibona indoda yakho rona mama re tlo go etsa sona ngabe ayingilethanga from the start here kulo muzi lo ula ubona ukuthi awuhluzekanga unengqondo yale ezilalini fam Julia la egoli sisi no re tlo go etsa so rona re tlo go etsa style sa mo Jozi mo re tlo go etsa so re tlo go etsa gore wena o etsa di paternity test tsa bana papa lona wa ihlola gore a wa bona gore ke ba o re tlo go etsa le bana le ntate akere and then a re fetsa mama and a re fetsa le wena o tlo go hlola le uhlola usanhlala uzohlola angathi ngifuna umntwana kanti ushateleni la mama iketle pele wena thula wena khuluma nawe khuluma nendoda mama papa kopa o njwetse na ona mathata mo ntlong ha balwane maybe because sethepu se thata nna kana go ngwe ke neng le bona gore mme o monyane o hlile ha boitshwaro ba hae ha bo gaete wa tella ka bona le nna ona le bua le nna ka reng o the wa sfateng jalo ka perekise body lenje ke yona ntho e sa utlwisising and ha ke mo yetsa gore ha re lo checka gona go baneng o sa fumane ngwanaka ha batle ha na bana maybe kwa tswang teng batla o chat ha cheka nnete nna ke ka mo go ke tsebang ke tseba sena bana ka ntle le gore ha sa mpolella nnete go bana ha ke sa tseba gona ke tshepeng ke ska tshepang mare mme re la ga dumela o kopa o itshwaretle re le ga dumellana gore ke be le mosadi wa bobedi empa ke eo he e ka re ke tlisitse mathata ka tlung empa ke ba rata ke basadi ba ka ba le babedi ya no mme wena wa sa batle wena o etsa paternity test ya bana mina ngithi makafuna i-paternity test masiyenze so lwena ke re wa go etsa o iche yenzani ngenaphi angithi nina abantwana nina nonke ngenaphi so if it happens kopa go botsisa sisi kopa o iketle kopa go botsisa ne if you find out gore bana ba zala ke kweligola ngitsho na uzela uzozala zala ke egoli mina ndibe engcobo Eastern Cape angizela ngizodlala la eGauteng uzala uhamba uzala sisofuna uzala zala angeke baba angeke sisi ke ne kopa botsisa gore if you find out gore bana ba le ke bantate o abantwana laba uzothini aya ngasi uzenzani if you find out gore bana ba ke ba hao papa ai mme nna bana ba ka ke ba thabetse since ke ba hodisa since ba hlaga ke tseba ile bana ba ka ya ga se ba ka ke utlwa ka yena wa ngutlusisa ke la bua le mme ka re ke batla go ba le mosadi ya bobedi ka bana sethepu se dumelletso heso wa bo ba hamba ma camera ya hamba sisi ska batla o tla go loyana mo se tla go bitsana ka ditladi mo mme ka mo ha gone mfa ngwana ka mo ba ka wa bitsa ka mavesandle bo ga se bana ba ka so nna ke tsebe nna ntho go ke rona re tlo go etsa so wena fela mme kopa wena o itshware kopa fela ntate wena sefiso sa hao sense e le wena o re kwaletse mo Jozi Bioscope o ne eletsa gore rona re go thuse kang papa ke re mme ha etse DNA le nna le bana ke tsebe gore ke ba ka le ena gone gotsofala le ena mfe ngwana a se ka ngiyetsa ga naphi ngihlangana naphi angithi nina ni family yenzani lezi zinto zeni ningandifaki ungenaphi
yaanong o kgona zala uzele uzozala egoli zala sisi a wena o fila zele uzozala mna apha zele uzozala wena o fila nkare ba o pressurize o fila nkare ba go pressurize ngothi o bene eya uzoba nomntana if ngiyafuna ngifuna ke ngibe naye but go etsa gore o be le hatred mo baneng ba bangwe angithi sishadile baba la ekhaya uyazi ukuthi okay umfazi wami lo sikhulumile ukuthi indaba abantwana ngeke siyifake manje la for futhi mina amavezandlebe yawakho angithi bona wa goma ngaphe uzobona ke ivezandlebe maselina 18 years liphuma lofuna ubaba walo hele he bana awumazi lo rona re tle go etsa so Jozi Bioscope e tle go kena mo re tle go fa counseling and then sisi re tle go etsa sure gore le wena o tle go etsa DNA ya bana which I feel like lone important e tle go etsa closure le wena just closure ya hae even though ha o tle go ba le bana closure ya hae if o batla go dula mo lenyalong mina ngeke ngenze if o batla go dula mo lenyalong sinawe kuzongihambisa umzi wami lo awazi ukuthi ngaza kanjani so uzongitshela ukuthi inini uyazi ngokuthi wayidlisa indoda sidlisa sithi ngokuthi wayidlisa angithi bengihamba nawe ba re o jele papa le wena ba go jele gore go khalemetse khala go khalemetse o ba le nna go khaleng go khalemetse mme ga tshwantse go lokisa ditaba o dula ba tjena ke mogwae o dula ba tjena afuna ukuzala nje ngoba uyazi ukuthi ufuna uwenzani ga se taba go zala felo le wena sisi o ska foster motho gore a tlamile a zale good ke ga ke se excited ga ope mo what I'm saying ke gore wena you can force gore motho le ena a zale maga hlompa ke hlompo monna wa hlomphiwa umnikile abantwana bamavezandlebe ufunani kimufuna abantwana hele zandle busho ngalo amavezandlebe le lo mithele eSwatini lo wena ubhizi la nami kopa se ka gatla go nna violent kopa se ka gatla go nna violent ke re ba go eSwatini rona re etsa so mare se se tshwanang ke gore rona obvious re tlo go ithola re tlo go find out gore bana bao ke ba ga mama papa re tlo go find out gore ntate o ke bana ba gage le wena mme re tlo go find out no makantjani uzongifoster sisi soba islima sandoda ne kopa gore o mo tsene islima sandoda ne kopa gore o mo tseye gore le ne ke kgone go tswala show I can't because wa go gena nshapile mo mme wa dumela gore re lo etsa DNA le bana mare bothata bo ba ka mona ka mme wa monyane ha ba tloge a lo checkwa gona wa kgona ho etsa bana o kgona ho mfa bana ntwe ke nanang gore mohlomong yena o tlile ka ntwa tleng ka yona mo ntlong ke yona ntwe ke filang ke mo gona bitsang bana ba ka mavezandlebe mare ntwe nka ka ratang engwe gore mme re tsamaye re lo etsa DNA hore le family ya ka kgona ho tseba gore ke bana ba mona kgone go kgotsofala ya mme le wena wa dumelana ke re go etsa DNA papa ngiyavuma soyenza vele ene vele wa dumela gore bana ba kuhlungu ukuthi ngiyazi ukuthi abantwana bakhe laba go bohlungu a ke re ke tlamile le ene ke balance le ene sorry mama ke tlamile ke botse dipotso a ke re le ene ke mosadi o na le di-feelings tsa hae ke a leboga kere Zanzi Jozi Bioscope ba nebes dira o Caro this was so intense bagolo go dila le dilo tsa bagolo kopa gore re nneng fe mo stepung se ra senyala ke sa rona se rona re tlo go make sure gore mama o find out le papa o find out le ene ausi a find out everyone a find out ga go nna sejugujugu go nne sejugujugu a o nna monate o nne monate stepu se nne monate from myself and the team please tlogela mona ya go le go dirisa puisano all platforms ke Jozi Bioscope my name is Dineo Caro and peace.